lan bạc slap tích ho từ ba từ bơi giờ nè oppa cho lấy nó ngó tắc dung chê nè đi bộ bạn hai lan bẹn toàn lâu ơi đi bông bông khơi sổ so cho làm tắc nào trừ đây ấy á men thì à tắc dung chê cái giấc chút bông nhân nè chồng kiêng à nha bông bông oppa chun tắc phở xa đây mới từ tua ớt từ tua đây bông nói bi mà trơn tiệt à ba vậy dù bố ba con vay kia con phở phở hơn xa nơi cái lái hổng chạo ba bạn ta cái đinh tranh nó kia lắm ba vậy dù bố cũng ai từ đám kia cho ba đau bông bông nói mình từ vay kia ta ao kêu bà lòm ao kêu mó ba khôi mó đi luôn tới khơi phở xa đợt ba mó ba ơi ba đã coi rồi mới ta riêng quạt chắc người ta thuê ca lõ bông bông người càng nhiều với người ta Phật là ấy mầm toàn qua đây quạt thuê mùa này à lấy bông giấy kia phía xa kia hưởng ấy bông bông nhưng mà sợ đăng ấy anh trông mơ ba thôi tôm áo post ad môi mình sát lớn mà áo bên na post ad môi tiền bà ấy bể đông ngay vào màn đấy ông bà sao ba đó có này tôm áo môi sát ý chứ chạy nhà na style bạch con chân mà thế này mình thôi mà đai bông bông chỉ đúng tới người ta sờ bay mong thời ca mũi phụ quật mìnhทำมาอย่าเอาแต่ไปมองสมัยไอ้มือจับจักกันเลยគ្នាជុំគ្នាហើយលេងមួយគ្នាអូសบายដល់ក៏បងណាមកចង់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងអីដឹងអែមកនេះជាន់ទី2ហ្នឹងសบายមែនតែនបងនោះមើលជួយរូតអាយរូតអីរូតតែហាមរូតចុះក្រោមចុះក្រោមបាត់ហើយបងណាមកបងញ៉ាំពងមាន់ជាមួយខ្ញុំនេះពងមាន់ញ៉ាំពៅកំឡុងចំកដុំឆែបធ្លាក់ដីបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយតាលុចាប់បដ ơi bài tíchបងប្អូននេះចាប់ហើយបងប្អូនមើលបាយឡើងទៀតទឹកអស់លេងចាប់បដ ស្ដាយដល់ក៏តែដឹងធ្វើម៉េចតាមតាណាបងប្អូនការអត់ប្រយ័ត្នចឹងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវាល្អល់ពេកហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងញ៉ាំចឹងទៅមានកម្លាំងចឹងណាធ្វើការងារឲ្យមានកម្លាំងហ្នឹងហើយមិនមែនមានកម្លាំងធ្វើអីផ្សេងទេបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំណាហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំចឹងទៅដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើការព្រោះការងារកន្លែងខ្ញុំលើកដែរចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងដែរចឹងណាហ្នឹងហើយបើនិយាយពីយើងញ៉ាំពងមាន់ចឹងទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនវាជួយយើងឡើងសាច់ដុំវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនណាហ្នឹងហើយវាឡើងសាច់ដុំសម្រាប់អ្នកហាត់ប្រាណគឺពងមាន់គឺល្អសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាมันអាចអត់ពងបានទេมันអាចអត់ពងមាន់បានណាហ្នឹងហើយគឺថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែមានមួយថ្ងៃ2គ្រាប់3គ្រាប់ជាទូទៅ2គ្រាប់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃឲ្យបាន2គ្រាប់ដើម្បីបើកម្លាំងធ្វើការអញ្ចឹងណាព្រោះការងារយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃអូខេហើយលុយក៏បានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងអត់ធ្វើការយើងក៏អត់បានលុយដែរបងប្អូនចង់និយាយអញ្ចឹងជុំស្អីមកពីក្រោយប៉ាធ្វើស្អីនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងបើយកញាក់ចង់គៀងបេះដូង